INP Mizo channel clear turte in zain chi pai le vek ule voin hi march ni som pariat ania nizan lama thil thleng kan update man tak lo then khatte le Myanmar ram chung news tharlam deuh kan an update le lokange nimina kalimi buaina khan mi pahni thi angin kan soya video kan siam lai kan riat chin ania zan tlai nuwa thi hi mi pathum an ni thu media sang ten an soihloma then khachuan pali an ni anti bok kan chin zo na thlak te ngei ramta na an nun na hlan anan om ve ta zel hi lusun chung te kan torpui em rualin an nun na hi athlone na lawng ral lowang ti kan bei sei tlata an kal san tak an u le naw an tu le fa ten ram tha le mon om tak an ron nei ngei kan bei sei pui tak mewani rengun hi kan soi fawang khan boruak hi aden thei khopa sipai lamin an du tok ka silayan me pu fo wangin township tin te chuan an mani township veng tu tur thalai anen ruat hloma chung thalai te chuan an veng chung lu na tur dal tuatan trewvut be ka da in an tiang khom ta thin ani township then khata chuan nimin lam khan hetia ma ni veng le township veng tura in pe thalai te hi sipai lamin an man hlom nia soyani a kalkong pui danna na trewvut an da po an then fai tir le nia soyani bok nimin khan line township a sipai le police in silai an me po na mi pakhatina nunna achana tin mingala tongyon lama tukin khan mi pakhat athibok sipai council chuan march ni som pasari nimina tang khan private bank te chu hongvek to turina ti khania mase atuaman hon an la tum lo hlom nimin thleng kha chuan private bank lian kan boza le AYA bank te hian mun then khata an sub branch office anan hong zeu ti lo chu bank hong an om lova an ni po hi a minga han hong zok mai an ni mel viawani ten ni zan khan rengun khopui huam chunga martial law an puan na township pakhat suipita township a chuan bike chuan hrim khap na thupek an chhuat le bok nimin pia lamdai to khan media then khat chuan public army federal army kan ti mai bokha ni thum chungin an din don nia soi an oma mi pui ti boi lo theyang perin riam hrele man ro tul dang te po pe fel vek ani to thu athang na samaya an soi angani chuan naktuk march ni som pakwa khi chuan thilafia viau to tura inga yang miang tin he media news si adik nia ngai thei turin boruak a in mung chhomek bokani heti hian kan soi zau hretange nizan march ni som pasari zan khan CRPH chuan thu chua asiam le a Myanmar ramatlang ram hel ho kan lo ti mai ethnic armed force rang te chu hel an ni na le ram mel ma an ni tia tun ma thu chua om zong an ti top sak vek thu an chua chuti ni chuan heng ethnic armed force rang te hi sipai council do turin CRPH hian a min thei anin ring ti na ani thei ani ti chuan nimin lam khan thu chiang le zual aron om le a chu tu na thu ni na pong lak tu mi nong hlai na le anaw te chu ni thum chunga an ka don thu hi ni chu nimin pia march ni som paru khan an soya chu ta tanga ni thum chu march ni som pakwa naktuk mai khini ta naktuk march ni som pakwa aral chuan Myanmar ram chung a hian sipai anin kap na sa hle to turanga yani CRPH le Dr. Sa te chuan march ni som paru khan thu chua siamin tuna tanga ni thum chunga president Vawiin le state councillor Aung San Suu Kyi in chua lawani chuan Ralthuam manga ka in ni ve to ang an lo ti to a tun thleng hian an la chua lo chu nia anin kap ngei na rin om ta hle mai CRPH hian ethnic armed force te chu sipai council do turin a som hloma chung zinga armed force som pakhat lai chuan an lo pom ngalani tun thlenga ethnic armed force a som thei nia lang chu CNF CNA kan ti te NCAS EOA te DKBA KNU PNLO RCSS SSA NMSP LDU KNU KNLA ABSDF
KIA te hian nia tin nimin lam khan ZRA le pau nam sipai te po tel ve tur anga soya omle ta bok Dr. Sasa hian trana laboka US sarkar le ramdang dang hna tran puina dila tuna hian CRPH kota Ralthuam lama tran puina hi athleng tam to hle soyani kan video masa kan soito ang khan CRPH hian Thailand lama tangin heng Ralthuam te hi KNU Armed Force te hnen lama athon lut vezel bok Dr. Sasa chuan ahmu dan tlang takina soya ramdang dangin Myanmar ram boi chung changa thu chua an siam triwa mase engma malak na tak tak om chuang silova thu chua ringot hian om zia nei thei tak tak chuang lo Myanmar ram hian thu chua siam ringot ain ataka action lak kan ma mo zo kani ati heng thil om te han thlir hian mani lama kan soita Myanmar ram civil war nai kan ti kha adik mela a nai tual bokani hi Myanmar sipai te hi rin ain Ralthuam an nei tha ve rewa tuna hian jet fighter MiG-29 te po som pani lion kol vea J-17 te pon nei ve nualani AK-47 le RPG nen ringot chuan a boi thlak du ve view dona nam sipai tang rual lam khothlang lam hian an support ne angai view donani khovela huwanga ber pali anti te zinga Pope Francis poin Myanmar ram chung boina chu ana salutukani ti in nemin khan riam rei chele ka mi puite chunga kuthlak to lo ram turin Myanmar Sipai Council lam chunge na ramta na be seina lian tak nei thalai tele mitam tak nun na hlo na Myanmar ram din mun enin rel ru na hle ani ti hi ka soi non le duni ti in Inremna tur ngai tu ru atilom lom mai kan soi fo angin China chuan Myanmar mi puite hi ahmangai ran lova dik tak chuan mi nong hlain po hi angai poimo te chiam lo angai poimo ber zok chu asum don na hi ni nemena po khan Myanmar ram chunga an na tho an malak na te chu uluk taka veng him tlat turin Sipai Council te hi angen le a Chinese Foreign Department a an thu puang tu Zhao Li Jian chuan ti hian soi Myanmar ram chung thilom dan hi uluk takin kan thlir renga Myanmar ram chunga Chinese company tele Chinese mi te him na hi apoimo hle ni Myanmar ram chunga Chinese mi te him na hi tun ayana sazo ka kalpuyani nge China chuan ring tlatani ati hei hi nimena press conference an nei na a Zhao Li Jian na soyani mani March ni som pali Sunday nia boina na satak akhan rengun khopui laintaya industrial zone Chinese coal in lian som thum zet akan nu khan hetiang hian an him na ngai poimo atul thu aron soi chuak tin South China Morning Post chuan nimin pia March ni som paru khan hemi chung changa ziak ve boka a soidan chuan China sarkar hian Myanmar ram chunga an company thoktu te zinga lo theilo fa om ngai te ti lo midang zong chu an rama ho vek turin a lo ti to bokani chuti lion China sarkar ngai dan puang chuak tu ber The Global Times ro chuan chutiang lam soilovin anram lama kir tura sarkarin ati na lam engma om lo thu a soi ve thung chulam chu da thaila China hian Myanmar ram mi puite hi ahmangai lem lo aram chunga mi hring chiar sen lo en kol tura neya a boi to khle ti hi ria ila henga en kol tur te ma mo cha khai lam nan Myanmar ram hi man tang ka ya tum lek fangani maya atan chuan athut noya ada thei tur lam kha atran angai ni ber United Nations Investigations Team chuan nimin March ni som pasari khan February ni khata tanga sipai ho chet dan Myanmar mi puite chunga an chet dan rong tak te chu uluk taka vong thaturin le fin fiana that taka dap chuak zel turin ngen na an siama heng hemi no hlana Sipai Council lulok deuh ho case siam nan an ti ni ber activist group Assistance Association for Political Prisoners in Antar Landanin Myanmar ram sipai ten thu nei na anlak ni February ni khata tangin voin thlengin ani telin an torhlel om tulani anti head of UN team Nicholas Comjian chuan ram pakhat huam chunga sualna lian takle dan bo chiat na rap thlak tak lo chhuat chan hi chu matonga tel velem lo hruai tu lokte wanga ni deuh zel atia heng mi te hian ma ni ngein sualan va khoi ve kherlem lova
ram chunga sual lian tak awm lai po in thil sual ti na hmuna anom ve ngai lem chuang lo ati bok kom jian chuan sipai te hian thil sual ti na mo an phur nge ani ti an riat theinan fin fiana rin tlak tak an don masaka tul ti asoi boka engtin nge sipai ten thupe kan siama thilan kalpui ti kimchang taka an riat masaka tul thu asoi bok tin Myanmar sipai ten danan bo chenge ani ti riat chuan signal le proton mail account kaltlangin investigator te hna information an thon theyang ti an soi bok mino hlaina sipai council chuan rin ain ma ala hlei thei lo hle maya ti ngai na rewak bik to lo aniang ti dan thara dap le ta march ni som panga tangkhan mobile internet akhar mak maya wifi ala man thei zela ti chuan march ni som pariat voina tangin wifi po khar le vek turin ruam manna asiam le ni oma wifi internet line zong zong po march ni som pariat atanga khar vek tura hriat tirna an don thu internet service provider te chuan nizan khan an soya heian engti khlenge huamang tian soi mai theilova alo bera mars thla hi chu a o nge in an ringlom ti bbc chuan soi kan video ma salama kan soi tak ang khan sipai lam chuan dr sa chu ramphat san tu ti in an soya dr sa pon sipai council te chu in ring reng turin thua cha ve ngal bok chuta chuan an mani sipai jok chu ramphat san tu dik takan ni thu asoya mi pui chunga an chet dan an top tir vat lawani chuan ICC International Criminal Court lam khenga an thu hlangai tu alani tur thu po soya dr sa thu soi tlang pui kan man vele kan soyang kan ti kha hetiang hian toy kim dewin kan soi chon sakange amasa in sipai lamin ramphat san tu min ti na hian kalome ti in lom thu ka soi masadu a chan chu sipai in ramphat san tu tia min pu hi Myanmar mi puite lamaka tan wang le kanun na hi mi puiten zalen na an lo nei theinan democracy an hu theinan le dikna atana ka hlan wang ani ton tumaram phat san tu tia case min file tu sipai te zok hi ethnic nam rang te du dua lo soi sathim tu nun ron na khat mi vau le kuthlak le mi nun na lak sak fo tu ten ni zoka chu keima ngei point kalo mu fo thin thilani sipai lal te hi sual na nei lo ram chung mi puite that tura an noya sipai te thu pe tu an neya kum som sari chung te meu ethnic nam rang te chung an nun ron na kha tuna hian an la chhun zom zelani sangkhat zakwa somriat le pariat kum khan boina siam mia lova demonstration siam tu ethnic mi te chu rong takin an lo that chiam to a sangkhat zakwa som ko le pasari kuma po sual na nei mia lo mi pui an that le chiam boka sang ni le pasari kuma po buddhist monk an that le chiam to bok tin sang ni le som pasari kuma po rohingya nam suat chimi thak tur thu an lo chhuat to boka voin thlengin ni tina sual khoi tu te chu voina sipai lal te hin ni tun tuma ramphat san tu ten thu anan chhuwa ve po hi ani nataka chuan federal democracy zalen na le dikna laka hel na thu an puang mai ani heti khopa mi sual pong rong tak tak ho hi ka ne ma hi chu chol lovin ka pen zelang zalen na alo om theinan le federal democracy ta na ding chuak kani chuwangin sipai te hirap thak tak taka che to lo turin ka hril du chewa ka chol mai lovang ti ka soi du bok mi pui eng sual na ma nei lo thatta ka kong zo te an that chiam ringota ram phat san na thil ti tuna anti mek hi anti top theinan ram tinami ka som zelang thi theina case thlengin ka chungchang hi lo file ma ula ka hlau chuang therte lo an nun na thapa voin thlenga kong zo tu te anti top thei chuang lo ang hian keipo min khap dai mai lovang dik tak chuan tuna sipai te hi mi pui chunga du an che dan sual tak te wangin ram phat san tu case siam sak turan ni zok voin thlengin an thil ti sual tak hi thatta ka chin chia le da that ania an sual zia ka file thei ma chu ka chol don lo an mani zok hi ICC lama thubuai ka siam sak don ani Ramphat san tu ti ming choya case minan file tamaya tang hian dan lo taka thuni na pong lak tu sipai te hian kan ne don lo tlat mai
atlom zo ka kan tang do na ni hi ti anin reta ti ain tir zo ka federal democracy kan sual chua ka nga chuba ka diknain ne na achang ngei bokang ati tunlai Myanmar civil demonstration hi a hlawh tlingin omzian nei angem tuna hian sipai lam chuan Rangoon region huam chunga township paruk te chu martial law apuan khum to sia demonstration kalzel hi a hlawh tling theim ange heti hian a riral le mayang clear tu ten in ril ruwa he zo na hi in lo in zot ngein kan ringa mithiam te le thil chik mi te mu dan lakhomin toy te in kanan soyange sipai lam hian annek na vetel tel na chungin mi puilam po hian tun ma kan la mu ngai lo angin na satakin tran an la zel bok sangkhat zakwa somriat le pariat kum le chumi malama sipai thu nei na pong lak te kha mi puilamin han do dal takma se ni ni khat pa kan tang hlei theilowa tun chu tiang ani to lo sipai lampo an rong tiela mi puilam pon tang so bokani chuwangin tun tuma Myanmar Spring Revolution hian ngong lian tak anei ngei narin om hle sipai thu nei na apong lak nu ni somli chuang ani to a tun thleng hian sarkar alaran theilo kan ti to kha chung zinga chon beng lampo an che hlei theilo hi sipai council lamta na poi zual ome private bank tu ma an hon lo ta ka wangin sum don na chol thuap hi ani ringot maya sipai lamin eng tianga na sa an ka po in mi puilam hian nung tol pha chuang mi lova in dona na satak chuni chiang mai thil dang lam a om ngei dona kan soi to ang khan sarkar chol top po hi dang lam na satak chuni to rim amaro chu tuna thil lo dang lam chho mek hi voile khata fam kim ta thut tur ani melova hun enge mo chen ala du mai thayani a chan chu sipai te hian kan tlom ta ban kan phare anti don lova an ril ruput dan rim han en hian an silai te hi van sang lama mi puiri grab zonga ka ve mai ani to lo na hi mana tang khan ani to chu sipai ho ril ru ni tlata chuwangin ram chuang mi puite chet dan hi tlemin ma han nor le deu tlema nung tol le deu ang chi in thiam takin game hi an la play zelin arin om hleni ole INP Mizo channel clear to 10 in lo beng war phan engei kan be se kan channel in lo clear thina wangin kan lo me